الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه وري التي جاء وصلى النبي كما صلى الله عليه وسلم هذه صحابة ندي دنكوني هذه سرسل يا غدي ما وندي انكوتا الله غن نسك النبي جماع يوم القيامة سيدان تاغونياني خدي كبر فاي غار نسفه بكو سلامني الله كومو خدي كبر فاي فاي من سمي أكما ألو بركة غار دنديرا كبيكو oga no kube yikundu o fay bamako no kube gatini titibu one no nyai odo mukeno kokongo ndoma kongo ken kota video ntigara mogo yogo do mutininda ikenga na sogo wuro ile semeneya keti soronge kitene biraye keno ko sahaba ni kumogo serebe ga karini na kekini fi sabilillah ni falle koy ke almami do makonginda kota yogo imam abdullah bengali nanti ile ike ikawa fi serebe ga koti yerekini nanti de kile fi sabilillah oga dunabe kal singal lingi soronda mogobe be suga hammini kanterenga mogobe ke musa sisera do musefeke kongo tadi le sema serebe ke kotu kekini kede ke kakini gelli 2021 birenyani agede ke karaga agede kinoi magarsa kake messi ma 2019 ma 2021 kake garsa amesi arekini alati meni nya faban kallano nde ko gada nti watte begoy sino begey toge begoy ona dingira kita faban kallano nga wina no iga garanga no ona dingira kita mangasani ngawre fofo sugana kita kenga ani biradi ana sigiti biradi ani yaganji sura ani jara kay gode kekini ke kabe agere kini kayti begay titri fonsenyani agere utuna kini fi sabilillah tayogo agere intirni kake khibare nyaganji nyambo nga jabini ogala hala kebe dingira ninkinoy keni gango nyay maliye gano kuswa silami gano kuswa corona allaka ona tagalumunundanga ma mpaba angana tufa ni fili sogonda nyimeka duroto tufa sogonda ala timenin kaka kuyano danga sadaka jariya kuyano danga bugno kokumbene allah ta'ala njommenga ken ko tede video ndeberi kembire tufa ketano ngere iga tufa ketini be video ke effacer akota ke akhiri kitelli jiba ati folla qamunyini ismail sa akota akende wujune Ismail wujine ayme wujine ado kebe genin ke gamaga odi ikini akotai kagume be gagenyere ke kagume kamara Allah ganno da tugana ayane dingira ke tagano da akota aga sebe gada ade bagandi akota de kini tufa katte gena nyana yere biresu kamara nge jinkinni orobine ane kinni fi sabilillah aga roti ken nogonga lenko garini o arrive fay sikinkara kake kayitini ngamaga Musa Sise ati yesikiti 10 tonnes fi sabilillah Musa ko be 10 tonnes ale fana bi jona tonu ni tammi yero no tikenga fi sabilillah ati jinga wutini kamaram bange tagande kya ay wakati mutu o mamma yogo do ko ati inshallah mi gageri forage ndeberi dire kundu golle ngatimme ati facture suga bakayre jinya gana ni ma golle ngatimme inshallah taala iga yesikiti kenga Allah komo be suri ngani yenya koy mambe toronga kay mpaba mbetronga kay faban kallano kanya fayke miskina nin kanya fayke alhamdulillah ala timenin kanya fayke gollenga ajope keta aywa agiri qorondaga oyetele Dakar on ko khalle ngononga oyetele Gambie le 15 Gambie le 14 oyetele Dakar I khalle ngono Mauritanie khalle ngono ni nyambara hectare selibabi akani debi nogo sagan nogo ni nyambara ni filli alhamdulillah atogoya oni taga wala timeni ina wino kukita wala timeni na khara nokukita odalla luwayen tugana odalla gango ndeberini oni dema me ogana kuno kunitanga alla gede senya sere suda ma keme yaga no wanda o menoku komo fille yaga no wanda o menoku gode yaga no wanda durugoto kefi sorofono be ga yere ni tagana yere miside nyallo nere miside projet gi be maga alla wagal sinkinni miside nge tagana iga sallin serebe madrasa projet gama Allah wagali sikini madrasa nyantegener serebe gamulana ratimeni na dingira deberida I dingira nyanere fini maneme ande menyere annabi gera sadaka jariya be ko asuye kitenere lensurum bakayere ay sadaka jariya misudu ngere kundu sadaka jariya qarallangere fa bankallanu nokunyani ibegana ala time khidima na fa bankallana khidima anda nabi sunita khalle mayay arjanna no yawm alqiyamah yo kenyani saroga bakaba makodo mu video ndeberini me onalina haqle nyankandi folla qemuni ibegan katirono ti simanga igri koy kegeti 10 tonnes mankane tonnu maneme ibegan katirono ti senyenga igri maneme angan katirono ti
ibe gan katirono timmerenga ikhiri an katirono timmaneme an qanaroti kenga ore alla nyaga subhana alla ganiragana ya rabbal alamin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.